Nabi besar sallallahu alaihi wasallam. Artinya satu percaya kepada Allah, dua percaya kepada malaikat, tiga percaya kepada Al-Qur'anul Karim. Cilek-cilek diorong ngaji lek wis gede supaya ngaji. Wong ngaji ngono akeh bandane, rugi dunya ndak dadi apa. Lek rugi akhirat bakal cilaka. Hanya di kota santri hasik senangkan hati. Memandang kitab suci hanya ulama kiai. Wala khola wala quwata, mandi di kali rambutnya basah. Tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Duduk goyang, kursi goyang, biar subuh hampir siang. Punya anak suruh sembahyang, anak itu jadi anak tersayang. Naman rokok, pak ngalak rokok, pak ben bekon nah. Esole duduk beduk rek kerentek benyan bapan dek lakon apa sik beduk pak. Naman sokon, naman merongki etete ya lako ya bejeng kang kui sangune pakti. Bahasa Indonesia dah. Halo bro. Please not and gaul lo gue entok enak tok. Mentok ya. Bahagia. Iya, bahagia. Terus. Abon itu bapak, umon embu, ahun tretan lake, uhtun tretan bini, amon paman, holak bisipi, jetun joy. Jetun nyai ibet non anak laki, bentun anak bini. Sangat ecok ngelama anak wong tua loro ya nak ya. Iya. Biar jadi orang sempurna ya. Bahagia. Bahagia. Dulu kereta, sekarang Fendi. Kalau Fendi mana rodanya? Dulu cinta, sekarang hati. Kalau tiapa tambahnya ya bersolat lohor. Lada solat.